Chalichiguta charipaychi ña ñukanchita rikuq mashigukuna ñami wayrapi kapanchi nachu kutinlla napashpaka charipanchi mashi Carmelita shina kashpaka Alicia mushkaka paychi mashikuna. Mashigukuna mingachiwaychi ari kikinkunawan paktalla katishpaka rinchi tukuylla rikunajun mashigukunata uyanajun mashigukunata convidanchi nachu kay pachamandaka rimarikukunapi katingapa muskuykunamanta nachu shinaka tawka mashikunami ña yuyanajupankichik imata muskushka kashpapash yuyarishpa ña wakinpika muskuyta kayna punllakuna chay shukunata muskushpa ima kashkata yachashka kashpash yanapankichik nachu mashikuna. Ari manchanayktapash. Ari. Ari mashikuna. Shinami ashtawanriña kaypi ña kallaripanchi nachu mashi Carmelita wana kunan pakaringapaka imata mushushkata yarinkichu kikinwa kallarishun. Na mashiguna yapa samaparkanichu ruranakunata charishpa nachu chaykana wañuyta punchkana yarnichu mashi. Ari mashikuna wakinpika shinami kan nachu ninan ruraykunawan napaktajushpa o mana kashpaka ninanda llamkashka kashpa ruraykunawan napaktajushpa shinallata samashpaka hasta wañushkata puñunchi nachu contratados. Ari contratados. Ari mashikuna shinami kapan ari ñukaka kayna pakaringapa hasta ungari hasta ninanda ñukapa huchukiru hasta ninanda ismushpa llukshijushkata muskurkani. Llakilla kanki mashigu. Ari. Ama llakitaka niwaychini. Llakitaka ari huchukiru kagpika imashinanin yaya mamakuna taytakuna chingarina kagpimi ninga nachu nishina charishpaka o mana kashpaka mayjambash shinallata yaya mamashna o yaya taytashna huyak llaki mashikuna o chingarina kagpi ninnachu mashina nipanchi huchukiruka abuelitos ninnachu shinamita uyashkani ari chaykunapami wakinpika muskurin ismushpa urmashpa kawshpaka como que ña anchurinata shina rikuchinnachu. Ari mashikuna ashtawankari ña kaykunatapish riksichishpa katipanchi ña wakinpika kawsayka shina kan nachu nada es eterno wakinpimaka ña anchurishpapish kana kan ña chaykunata hamuktashpa kana kanchi shinapash muskuykuna hawami rimashpa ña kutikati ripanchi yupaychani mashi Carmelita ña ñukaman ashtawankari yarichishkamanta yachachishkamanta ña shina kashpaka ña yaypi charipasha ña kaypimi kay wiñay kawsay kamushamanta hapishpa katirinchi ñukanchipa umaka ñapash yachakushkatapash kungan nachu chaymi. Ari kungay sapa. Kungay sapa. Ari mashikuna. Shinami kapan ña kaypi charipanchi mushu walka nipan nachu. Ña M nishpa ma kilkawa kagrinchi ña kaypi nipan collar nuevo. Ña chayguta ashtawankari ña shina muskuk ña ashtawankari ña walkata mushu walkata muskushpaka sawarinata uyanakakpami ña villachiju mashikuna. Ari mashigukuna shinami nachu nin mashina kay mushu walkaguta muskushpa chay sawarikukunata uyankapa nachu wakinpika ña sawarikrijun ninmi nishka ukunata uyarincha nachu ñami yaykunkapa rijun ninmi o yaykun ña shamushka ninmi o mana kashpaka ña chay mashiguka ñakuna sitiarikrini pachami nishpami nijun ari nachu uyarin nachu mashikuna shinaka kaykunata uyankapa wakinpika mashikuna kagpi riksishka mashikuna ayllukuna kashpapash shinaka chaypi ashakullatapish kimirishpa purijuna mashigukunapapi kana kashpa chaytaka muskurin nachu mashikuna uyankapa ña rinkapa paktakankapa rikunkapa imanachu. Ari ña shina kashpaka kunan pakaringapa chaykuta muskushpa kashpaka ña yachapankichi mashikuna ima kakta ña ya uyankichi nachu. Ari mashigukuna o sawaripankichiman. Sawaripankichiman. Ari mashikuna, para las personas que nos están escuchando, un cordial saludo de parte de su programa Ñukanchi Causa y nuestras vivencias. Vamos a traducir el sueño, ¿no? Más bien nos dice, soñar collar es mensaje de matrimonio. Así de sencillo más. Entonces, si has soñado esto en el transcurso en estos días, ya se va
va a haber un matricidio nishpa riksin wakinkunaqa matricidio nin ari Matricidio. ari Matrisuicidio. matrisuicidio nacho ña yaypi kapankichik mashiukuna ña villachishpapash katipanchik mashi Carmelita shuk katipanmi kaypimi nipan machashka nipan chaytaka uyapashkakichu mashi Carmelita. Ari mashigukuna imashinata pero nipak machashka shimitaka uyashkanimi pero Machashkata muskushpa ña ninanta machashka kashpa. ari shinaka riksipashu mashigu kamullamanta. Uyashunra nacho. Ari Ari kaypimi nipan ashtawankarin ña machashkata muskushpa mana hatari ushakukta ashta sikiman machashkata sikiapajukpi nacho muskushpaka ashtawankarin ña shinji nanaywan irkiyanatami villachikun mashikuna kaytaka ashtawankarin ña ñawpachijunmi wakaychirishpa kamarishpa kachun mashikuna. ari mashigukuna shinami nacho wakinpika imaguta kashpapash ashaguta yuyaylla kachun nacho nishunchik tal vez kullkikuta imacharijushpapish hasta ña nayashka imatapash randishpayma o imashashpapish tukuchinalla kanchik wakinpika shina tukuchishka hipapira llakikunaka rikurin nacho chaykunamanta wakinpi shina muskuyukunata imacharishpaka yankallapish wakaychishpanti kana kanchik nacho mashikuna nayachanchichu kunan punlla ali kashpa kaya punlla ima kanata o nayashkakunapi nanay hapin wakinpika imapash hatun nanaykuna kawpika mana hawalla hampikunata ña tarita usharin nacho randina maskana imashina chayka llaki kan nacho mashikuna shinakunamantami yuyaypika churan shuktaka rikushpapish nacho wakinpika yankami chayta shinashkani ninchik nacho hasta tamiapi kamsalla umalla purishpa yalishpa cuerpopi chakirinchik nacho mashikuna chayka imata pasan ña unkuykuna ari ña kayapaka hasta huñalla shutuju romadiskunawan nacho ari chayka ña chay hala irkiyashamari shina nalita muskuytash muskurkanimi ama shinashakunan kaypika uchalla pakajusha o imawanpish kilparishpa llapish kasha yuyana kanchik nacho mashikuna y ña imallatapish ña yuyaypi ñawpashpa kashpaka usharin ashaguta chaymanta kishpiritapish nacho ama kunkashka kankapami villachinkaykuykunataka. Shinami kapan mashikukuna ña villachipanchik kay mishukunaman shuyanaku wakinkunaka runa ukashpapash mana ucha hamuktan nacho shina kashpaka paykunaman villachipanchik para las personas que han soñado o que escucharon a uno de sus parientes más cercanos que han soñado que está borracho, ¿no? Muy borracho, bien ebrio, como dicen, no ha podido ni levantarse. Al soñar estando muy borracho es anuncio de una enfermedad grave, Mashi. Entonces, para tener precaución en todas las cosas que nosotros estamos haciendo, y Mashi Carmelita comentaba de que si nosotros tenemos por ahí un poquito de ahorro y lo vamos a gastar en alguna cosa que tal vez alguna inversión o algo que no sea tan necesario, que por favor lo pensemos bien, ¿no? Para cuidar nuestra salud. Eso comentaba Mashi Carmelita. Así es, amigos que nos están escuchando. A veces soñamos, por un lado no ponemos mucha atención a eso, no le damos importancia. O por otro lado nos olvidamos de lo que hemos soñado. Pero de todas maneras ya nos está anunciando anticipadamente lo que puede suceder. No lo que va a suceder, lo que puede suceder. Ahora podemos también con esta anticipación de anuncios tratar de evitar, buscar a lo máximo evitar, ¿no? Entonces por esa situación también que tenemos estos anuncios anticipados. Por eso les decía, de pronto, y si es que ya hemos soñado alguna cosa posible que nos puede estar afectando, entonces tratemos de evitar. Tratemos de obviar las cosas, ¿no? A veces, pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Un cordial saludo para las personas que están compartiendo el contenido también. Muchísimas gracias. Gracias a ellos vamos a poder llegar a más personas y vamos a poder, más bien, enseñar y aprender a la vez. Yupaychanchi mashikuna kikinguna ashtawankarin ña shuk pangakunapi ña kumbidashpapas ña rikuchishpapas katinajun. Kikinkunamantami hasta botawka mashikunaman ña chayta ushapanchik mashikuna. Shina kashpaka manara kilkamunchu ña
imata shuyanahupankichik mashikukuna. Imata pasan paloma ni. Imata pasan paloma ninnachu. Ari hipamara ña kutikayta muskushkani kashtami karka kayta kutichiwan nina hunkichik mamashikuna ña kunan pachapi kikinkuna ñapash killkayta ushapankichik. Ari mashikukuna convidashkami kapankichik nachu ña kay pachamantaka imashina ñukanchik kawsay uyaripi muskuykunamanta lunes a waki punllakunapika paktalla rimarishpa katishpa kanajuanchik mana kawpipash kamunllapi katishpa Ari katishuncha chaykaman. Ari kaypi minipan ashtawankaria ñakchata tarishpa nin encontrar peinilla. Ya nipanmi ashtawankari ñakchata tarishpa ashtawankari ña ñuñukushpa nin nachu muskushpaka chichu tukunkapakmi shina muskurin nin mashikuna ña kutin harikuna muskupika warmi chichu tukuna kaypimi shina muskurin mashikuna. Ari wakinmimakari wakin mashikunaka tapurina hunkami imata chichu nachu. Ari mashikukuna shinami nachu kaypika imashina nin kaytaka wakinpi experiencia ukuna shuk muskiykuna rikurin nachu shinapi shuk muskiykunata yachaykunata charinchik ari kay kamullapika nin ñakchata tarishpa ñuñukushpa ninchik nachu Kinchulispa ninchik utuzishpa nin nachu ari shuk rimaykunami tiyan chay shimitallata nachu kay ladomanka ninchik ñuñukushpa uyashkani kinchulispapash ari kichinchik ladokunaman yarinña kinchulishpani ushuk ladokunash kinchulishpani shinashta compañiaman uyashkani tuzishpa nikta nachu chayllatata nin nachu ñuka uyaypika na uyashkata uyashpan shina shikanlla yarin paykunapish ñuka nikpika shikanlla yachin nachu ñuñukushpa nikpi nachu ari mashikukuna shinaka kaykunata muskushpa kashpaka imashinanipan ña paykunapash ña imashina chichu sakirinalla kashpa nin nachu es para embarazarse o si su esposa va a embarazarse. Así es, machis, entonces ya si sueñan esto ya vayan alistando los pañales. Ya vayan. Mashika, muskurkanki chuchita. Muskuni mayarirka ña yuyarihuni. Lipacha mashiguari que piñashu una paiguta charispa canajupanchi Mari Permugachi ni pan nacho. Buenas tardes. Majin mashis kanganacho. Kanga ari. Oh ña. Chingarka. Oh, amarrichu mashigo imata pasarka. Amarrihuichu kay sakiri ña kuti rikurinchi nacho. Ña pas chingarka ña kilka katihupi. Ari mashikuna. Illan ma. Ima pasarkachi. Ari. Shina mikatinchi nacho mashigukuna shinaka kay muskiykunamanta rikushpaka shinallata kay chichu tukunapika tawka muskiykunata charita ushan nacho. Ari. Nacho nin purututa karagundi chakishka purututa karagundi pallashpa nikllahushpa nin ari anakuta hapirishpa nikllahushpa muskushpaka na pacha pandanllu nin nachu chichu tukuna kawpi pachami nin umana kashpaka rikuhushpa muskushpaka pita kashpapash ña chichu tukushka kakta yachak chayankapami nin nachu mashikuna shinaka purutugutayman ña karagundi pachahushpa o rikuhushpa hapihushpa muskushpaka mana kikinkunapacha kashpash uyapankichik wasi ukupi ña riksipankichik nachu ayllu kimiriapi. Ari mashikuna ña kunankari ña yachapankichik nachu na shukllakapanchu ña wakin tawka muskuykuna chay hawaka kapan nachu ashtawankari ña villachipanchi para las personas que han soñado en este día o en días pasados. Se puede decir que soñar que se está guardando una peinilla en la cintura o en el regazo significa que va a haber un embarazo o al menos va a escuchar que alguien está embarazada. Así es que atentos, mashis, los que nos están escuchando ya. No se ponga rojo, mashi. Kunabras niamos kushka mashikunaka shakisha kan nacho uma warkushka tiana hunga y ahora nina hunga nacho o akimbi kanya kutin hasta fawana hunja kushkushpa
Ari kushijunajunqa wakinkunaqa nachu. Mashika kushijurkanki, Ari mancharkanki, kushijurkani llakiyarkanki. maña. Na kushijuyta kushijurkani ña ashtawanqari ña milagrinchi ashpa yari. Ari, una responsabilidad más, Nacho, Ari ña. Ari una responsabilidad más nachu shinapas Ari, ña mashikuna. kushijurin ashtawanqari ña imagutapas rurashpaka ña ishkay puralla kashpaka ña piñarishka kashpapas ña chaypis akshalla yarin pero en shukta ña uchilaguta rikushpaka na paymantaka tukuytami rurana kani ñawpama llushina kanchi Kawsana kani ya. kawsana kani ari Ari, chay mashigukuna. yuya shamun. Sumapacha mashigukuna. Ari, ñuka kilka katipika chingancha mashi kilka katipay. Ari Mashi mari koliranja mari man. perugachi ama fichanguichu mashi saquilla. Ari chaypi minipan buenas tardes, quisiera saber el sueño arikanga sueño todos los días una niña bien vestida o dando a luz nin. Ari shinanin nachu. Anime, ya mashigukuna ari shinami kaypika riksichin Nacho. Wawata muskushpaka tal vez una niña nin Nacho, uchillagu kanga Nacho. Chayka wawata muskushpaka maymanta tiyan Nacho mashikuna ima maypi purihupi reymipi kashka kagpi o imapis ruraykunapi kashka kagpi ñankunapi tuparishka kashpapash wakinpika ashata rikushpa yalin Nacho. Ya chayka imatakas yuyashpa rikunyarin wakinpi ña wasima rishpaka ashata nalikachishpapish rimana junga Nacho. Chaymanta muskurinnin kaykunataka Nacho mashigukuna. Ari wawakunata chayra unkukushpama muskushpakari imashpa shina nincha shinapish kachun wawata shina rimahupimi muskurin nin Nacho. Chayka maymanta na alikachishpa tuparina o rikuna mashikuna rikushkapika na chayta muskurin ashakuta envidiashpapash nalikachishpapash piñarishpapash rikushpa kanahu mashikunata tuparishpa paykuna kutin rimachishpa kanahupi chayta muskurin Nacho. Wakinpika kati muskushpapash ña shinaman kawsanahuyman kanga kutinpash yarishpa rimashpa Nacho. Chaykunapi muskuykunaka shina rikurinita uyashkanchik mashikuna. Ari payllatami ashtawanqari ña shukta pitapas churan dando a luz nin Nachu. Ari Wachajushpa. Ari wachajushpa nipanmi. Mashi Carmelita uyapashkanki yachapanki ña kay imashtimi kamullapipas rikujuni manara taripanichu. Ari mashigukuna chayta ninajurkanchik Nacho ña chayka ña ashtawan pachaka wawata rikushpa kajushpa kagpika imatakas ñukamanta llata kutinpash tigrashpa rimashpa piwan kashpa rimashpa kawsanakuykunata tiyakpish shina muskurinnin mashikuna. Shinami kapan mashigukuna ña kaypimi Lisbeth JP nipan Nachu. Disculpe, ¿qué es soñar con la cara que está hinchada? Como que me pegaron ni Nacho. Ñavi ña ashtawanqari ña chipuyashkanin chupuyashkanin Nacho makashkapika. Chaytami muskurkaninin. Pasha mashipash chichuyashkanin. Nana, chupuyashka. Ari. Mashina nirka mashigo estar en la cara hinchada como que me han pegado. Ari mashigukuna. Wakinpika Nacho imagupi kashpapash naya hawalla nishun tuparishpa mana yapata munaylla tuparirin ñavi pukayashpa kashpapash yalina tukushpa na rikuringapa yapach imamanta kashka kashpapash o imashpa kashpapash lana kaywanka tuparinayarka kunakita rikurinkapapash namunarkani kutinpash chayka como que ñavipi imapash tiyajupi shina
yuyaypi hapinnachu. Chaytapas kayta ushan mashikuna. Wakinkuna shu imashpapas muskunga pero chaykunapas rikurinnachu. Ari, sumak bikapan mashi Carmelita kunanga ñana anchuringachu nachu kilka katipangiman. Ama kalpapankichichuni. Ama kalpapangi rikuña shukcha Rikuñapas rigrincho nacho. Liliet Montalvo ninnacho. Ari, buenas tardes mashis, que es soñar comprando piñas y plátanos mashikuna. Palantata ni pan nachu. Ari, mashigukuna. Imata kanga yuyangi mashi Humberto muskushpaka. Kaytaka nauyashkanichu ñuka kawsaypipacha nauyashkanichu mishki murukunataka. Pero shinapash imata kanga. Que soñar también siendo moza de mi esposo. Ari, ¿qué casi no te quiero nachu? Es que vive tan enamorada, mashi. Ari, kay mishki murukunata muskushpa nachu. Hasta wambachaka kay ña plátano ninchi. Chayta muskushpa kashpaka. Wakimbika achimama tukuna kashpapish nachu mashikuna kumpari tukuna kashpa uymapas shuk obligación da chaskina kashpapish mana kumpari tukush pero shuk obligación da chaskina kashpapish kaykunataka muskuyta usharin mashikuna. Ari mashikuna ña kikinkunamanpas kaypi ña kamushapipas ñapas tarirkani nipan nachu ña kay mishki murukunata ña tarish muskushpaka ña pipas marca china kaypi mir muskuripan niña wawa shutichina ricorina kunatami villachejo mashikuna. Las personas que han soñado frutas en estos días o tal vez en esta noche para amanecer hoy, el soñar frutas se va a escucharse de que se va a ofrecer para un bautizo, machis. Entonces a estar atentos para que puedan dar el ejemplo o puedan ser un ejemplo para el guauito que van a coger. No, machis. Luis Enrique Velázquez Nipan, buenas tardes, machigo. Disculpe, ¿qué significa soñar haciendo una oración? Ari. Oración, tal vez Nacho machigo imago mandapish como su nisunja Ari, pero que pica más como es imaginándose más como sinónimo de arrepentimiento. Y yuyay pitiagpi, checa ashata yuyashpa kajushpa, chetapas muskuita usharin nin nacho. Humana kashpaka shu oración da rurajushpaka wakimbika pipas paimanda mañachu munahuitiago pipas kaitaka muskuita usharin nin nachu mashigukuna ashata wakimbika nin nachu shu mamakuna taytakuna kanin ari oración da rurawangi nishpame muskuchiwayman ni wakimbika wañushka mashigukuna ukausashpa mashigukunapash nachu chayka kay mutsurishka kakta yuyachijun nin nachu mashikuna oración da rurachu na ñukamanda llata sino chayshu mashimanda mañachun nachu chay ishkay kayta ushan kallata shu como que arrepentimiento shinawan ashata kajuni una kashpaka shumanda mañana kajuni chaymanda muskuita ushan mashikuna ari mashikuna ña shina kashpaka yaypi kapankichi ña villachishpapash katinajuparkanchi. Lady Maldonado Nipan, una consulta, ¿qué es soñar pescando nin? Pescando. Ari mashigukuna shinaka pescando alikan nacho porque pescado kakan sinónimo de abundancia. Chaymanda wakin pueblo kunapaka como animal sagrado nin nacho pescado shinaka chayta hapita ushahushpaka mashikuna shamay punllakunapi imago kashpapish aliman katina kagpi kaykunataka muskuchin uimapash rurasha umana rurasha uyahuni imata kashpapash imapash nya shu oportunidad shina uyarihupi shinaka chaytaka ruranalla kan mashikuna alimanmi uyarihun chaymanda muskurin nachu ari suman mi kapan mashiukuna nya villachishkamandapash yupaychapanchi Katimini pan maru PRG, pero gachi kanga yanemi. Buenas tardes, ¿qué será soñar?
Ari, chaypi nipan, ¿qué será soñar mucha agua y que tengo mucho, pero mucho miedo? Y que me ponen a coger pescados. Hay muchos, pero no puedo coger ni uno, nin. Aray, hasta un gariña, tauca, pero si no, pues nada, piushanicho, nin. Ricui. Hay muchas oportunidades, pero tal vez manja y manda, Saquiju chay. mana ari rurani nacho, na arriesgarene nin nacho mashikuna, na kashpaka, ari kay manda wakimbika, usana kan mashigo oportunidad katiyan rurana yakan, sinapas kachu kay kunataka makimanda kispichishina kanahunchi mana ruraymanda nacho mashikuna. Yakugukuna ka yasha yakukunata rikushpa limpio yakuguta, pero yashakta rikushpaka ali kan nin nacho karumanda mashigukuna shamunay makagpi visita tacharina kashpa kaykunataka muskurin nin nacho sinapish wakinbika de pronto karumanda shamushpa shu oportunidad ofrecerpe, pero na arriesgarin ari chaykunapish chayta ushan mashikuna. Ari mashiukuna ña kaypi minipanchi wakinpi miñukanchika ña zona de confort nipanchi nachu ña chaypilla sakirinkapa munashka ñana shuk mushuk ruraykunata na malina kashpaka chaypilla sakirinchi nachu chaypi ña shinagumi kani shinagumi wañuna kani nishpa chaypi sakirinchi mana mashikuna runakunaka tukuyta ushapanchi imagutapash paktachishta ushapanchi mayma rina kaypipash ña kay killaguman rina kaypipash rinchimanmi nachu ña rina pacha kaypika nachu ari lunama rinata minijun mashigukuna nachu na killamanta sakirinata. Ari masikura ña kaypimi masi Carmelita kikinmanbacha killkamushka. Imata nipan mashigo. Ari, ¿y qué es soñar amarcando cebollas largas nin nacho? Ari, soñar cebolla imata kanga mashigo. Mashiga chuashi waka chinga nachu. Cebolla kachayta chukanma. Kaita ushan nacho. Sí, kaita ushanmi. Ari wakachitapash ushan shinallata kay cebolla nipanchi nacho ari shu ruraypi yaki imagina nisha como que ashata rawrakta chayana shinapi rikurinata riksichin yarin nachu mashikuna mana ñuka muskushkanichu kaytak cebollata nachu kamullapi tiapan mashigo na tianga ña maska hurkani mana rikurinchu ya rikushpa tarishpaka ña villachipashu nachu wakin mashigukuna yachashpa umana kashpaka ari mayjan yachashpaka yanapaychi mashikuna riksichishpa villashpa nachu na tukuyta yachanchichu mana kashpaka muskushun makay punllakuna ari mashigo ña chaypi ña yachash cebollata markashpa puñushun muskungapi. Ari kaypimi ña ña Yolanda Farinango Mashipas Kilkamupan. Buenas tardes, Carmencita Nipan. ¿Qué será soñar corriendo agua bien limpia por detrás de la casa? Ni Wasi Washata miña suma. Ari mashigukuna ari chay imagina nina huparkanchi ña karumanda mashikuna shamushpa purina hukta rikupangimi mana visitakupipash pero purina hukta rikupangi rikungapa muskurin nachu mashigukuna mana chayashpapash uyarin nachu wakinbika tuparishpa yachachayarin kaypi charikarkanki ninahunchi nachu ari mashigukuna ama manjaripaychi imapish nayapa nalika mana kan hasta wangarin rikungapalla kan nachu. Arima shikuna shinaka ña yachapangichi. Melanie Morán pas ña kilkamushpakapan. Buenas tardes, ¿qué es soñar teniendo mucha plata en la mano y también soñar quemando carro? Que me pueda ayudar con eso, gracias, Ninachut. Quemando carro. Ari, antawata rupa chihushpa nin. Ari mashigukuna chay rupahuy ashtawan bachanacho rupahuy ka maymanta ashaguta phiñanahukunata ari rikungapa o phiñanahunaka upipash phiñanahungapa iman rikurinnachu mashigukuna imagumantapash mi kay ruraykuna wakinpika imatapash pipash ruragrihupi mana chayta rurachun chayta apachun sakishkamanta phiñanahuy rikurita ushanga nachu mashigukuna rishinami ichaymanta shu demandakunaymanpish chayta usharingalla nachu porque billetekunata muskushpaka demandakuna kan citacionkuna kan nachu ari juiciokuna o imata kashpish pangapi kilkashka chayanakuna kawpi ari mashikuna ña kaypi ña kilkamushpashkapan
Johnny PGML nipan yupay chanchi kilka mashiukunata yupay chapanchi nachu. Mashi, buenas tardes. Que soñar bajando mucha agua sucia de una montaña y estuve subiendo y escalando para arriba niman y mi hijo me estuvo llevando mi hijito que tiene 4 meses, pero en el sueño ha estado grande, ya está grande de 4 añitos ni ricui. Ya viña pasca ni musco y pica. Ari masigukon, sinama hawaman bityaspa rihuspaka sumakan nacho masikon. Ari kay mapayaku ka mana alichukan nacho, chiki ni panchi. Chaykan mana yapa alipakan. Sinapas kachun hawaman rihuspaka sumakpachi chayta mishana kagpimi kaytaka rikuchin nacho. Ari na ali imapas rikurihubibis mishana kan nacho masigukun. Ari kaypi uchillagu imashina ni yanapay paykunaka suma imashina ni panchi wawagukunaka imashina sumak pacha samayta charin nacho shayta charin shinaka ashtawangarin paygukunamanda imapi kashpapish misharin nacho. Ñuka mandami anskarita rirkani ñuka mandami kaytaka misharkani ninchi nacho. Paykuna imashina mashi Humberto nijurkanki por lo menos yuyarinña paykunamanda kawsana kani paktachina kani rurana kani paymanda yuyaymanda paktan shinallata paymanda yuyashpa misharingata rikuchin nacho mashikuna. Shinami kapan mashiukuna ña yaypi charipanguichi Melinda Córdoba mashipas ña kilkashpa katimupan. Saludos Carmelita nipan, por favor dígame qué es soñar avispas. Ari. Imata avispas kapan mashigu. Nacho kaitaka avispas taka. Shu hurukuna shina nacho. Ari. Imashina nishun kazi malunguna shina. Malungshnaya ari. Sino que hasta laguta hanzi yago yanimi. Asha laguta. Avispuka. Avispado. Avispado. Mashigukuna. Wakimbika kay imapas que chaykunaka shu yukanchipi muyundi shu estorbana huishina kan nachu imatapish napakta chichun sakinkapa kaykunapas shina rurita rikurin nachu shina kashpaka chay estorbajukunata ashaguta muyunata rikuchun ashtawan kaytaka rikuchin nachu mashikuna. Ari suma kapan mashikuna shinakashpaka Blanqui Saransi kilkamupan. Buenas tardes, que soñar frijol negro nipan ñakay kamushagupi rikushpapish katina huparkanchi ñakaypi nipan ashtawanqari ña muro grano nipan shinachu muro kunata ashtawanqari ña kaypish ña chingachishpa nipan ña shinakashpaka ña muskushpaka kulkita chingachina kaypimi kan shinakashpaka waki mashikunapash ña kay muro hawa ña muskushka kashpaka ña chingachikashpa mangari ña kulkigumi chingapanga shinaka yaypi pacha ari chingachipi nacho kaypika es soñar frijol negro tallamenin nacho shinaka ari payka kulki mikan nacho ali kulki o ashalla kulki kashpa o yashalla kulki kashpa imashina muskushka kagpi nacho ñajataka puro tuta muskushpaka tukunki nina hurkanchi shinapish karandi kawpi nachu kaypika kutin ña justishka kashpaka kulkita rikuy shina kan nachu mashigukuna sumami kapan mashikuna shinami ashtawanqariña Marta Farinangopash kilkamushpa katipan. Buenas tardes masi, que soñar con muchas lagartijas nipan mashi Carmelita. Mashigukuna wakinpika imashina nipanchi nachu ñukanchipa kimillapi o ñukanchipa paktalla kanakunapi imagutakash mana yanapana mashigukunata charishpa kanajunchi nacho eres un lagarto nin nacho wakinpika imatapish nayanapash mikungapash kanki nishpa shina nacho ari chaykuna shinapash kayta ushan o mana kashpaka kay imashina nipanchi mana ali samaykuna chiki samaykuna mirarishpa katijuypipish kaykunataka muskuyta ushanchi mashikuna ari mashikuna ña sumak pacha kapan María Yolanda Males Ariaspash ña kilkamupan ali chishi mashikuna nin imata kan ashtawanqariña ishkay allkutami muskushpa kani ñukawan nin shinapash ñukawan makanajunqapa munashpapash mana makanajurkachu nin yupay chanchi mashikuna nipan.
Ari mashigukuna. Imashina nipanchi wakinbika maypipish purihushpayma ashaguta millay samay pushtukukunata yalishka kagpi shinata musquita usharinnachu. Wayrankapa kashpapish pero na wayrashka kannachu millay tiyashkami yarin pero muskurkani pero na atibirkachu ninnachu shinaka tal vez chay nali pushtuta yalishka kagpipash mashiguka ali pacha chay ali samayta charin energía positiva shinchilla chaymanta na imashinatapish shinashka kan sino que yuyaypilla rikuchinnachu tiyashkata na imapash kan. Ari shinakashpaka ña tranquilo kaylla. Ari mashikuna ña killkamushpapash katipan ña Luis Ernesto Cabascango mashi Carmelita na anchuringachu nacha killka katipankiman. Ari, no sé qué anchurincha marñapas. A ver, Nipan, buenas noches, mashigos, disculpen. ¿Qué es soñar con una mujer que te está llevando hacia arriba desde muy abajo? Ari. Mashigos, Ari, que pica. Warmi rikurita ushan nacho, pero na warmi pipacha kaita ushan, sino más bien wakimbika yalishka punjakunapi watakunapi washaman mama kashpa abuela kashpa umpipa riksi kashpa pash chingarishka kashka mashigu kanga nacho shinapash kachun tal vez shufe nipanchi shinata charipanki paita yuyarinki wakinpika ima llakikukunapika hukpipish chayka chaymanta payka ñawpama yanapayta yanapan hatarichinkapa ñawpama apankapa misha chinkapa imata kashpapish chaymanta más bien nipanchi ali muskuykan nachu kay muskuykunaka. Ari mashikuna ña kunanka yachapankichi nachu ña yaypi charipankichi nishpami yarichipanchi. Gaby Males Nipan, buenas tardes. ¿Qué significa soñar que alguien conecta muchos conectadores de cargador Nipan? Ña willita hasta ungari ña achikchaita y ña yali chinkapami. Taukata conectan nin. Chita muskushkani nin. Chaypika cablekuna kan nachu mashikuna ari. Chayka cablekuna kan wakinpika pitapish presdo recta uyankapa. Y shukta presdo shukmanda imagumanda kashpapash ashrata presdo rinashanllakapika shukpash rikurishpa como que chaypi warkurishpa yapachirinkapapish kayta ushannachu mashikuna chayta yuyaypika nakan. Yaypika pan ichimashikuna. Ana de la Torre Nipan, saludos, excelente programa. Ya, chinanchurirka. Sigan adelante. Ña makatishpaka paychi Nipan nachu. Yupaychani. Paychi kilkamushkamandapash mashikuna. Ari shinami suma napayguta chaychipanchinachu tukuylla kilkanahu mashigukuna mashi Anitaman hipamanga imashinanipa ñuka llama de mi vida ninchay takiguta karashpa napapankapa hipallanachu churapashun llama ari mashikuna chaytakiwanpacha ari shinami ña riksishpa kanakushkanchinachu wakin muskuykunata ari imata muskushpa kaymi nishpapash yanapamuychi mashigukuna riksinkapak shukunamanpish riksichinkapa nachu ari muskunchimi ashta tukuy tutami muskuytaka muskunchi shinapish hatarishkantimi umata aspinchiyarin nachu ñapash kunkanchi nachu mashikuna shina ninkarian haykata umatami aspirianki chaymi kunkarianki ninkarian nachu ari shinapash kachun kaykunapika wakinpi shina yarin shinapash muskuykunata nayapa yuyariman chayarin wakinpika ñukanchipa imashinaninchi chay yuyaypi nayapa hapishpa kanajunchi muskuyta hapishpa pacha yuyashpa yanka imapish puñuni rikcharini shina kanchi chaykunapi kunkaytara kallarinchi nachu ari kaykunapika yuyaypi charishpa ashtawan ña yuyarita kallarina kapanchi nachu mashikuna shinami wakinpimankari ña ñukashna ñapash kunkan kashpaka ña puñushkanti hatarishpaka kilkaychi ñapash nachu palabras claves nipanchi chayka ña ashalagupi yaripanki mana kashpaka ari ña picha pacha chusku pachata ña llikcharishpaka ari yarinchirami nachu kutin siririshpaka ña ishan ari yarikurkani mijala imami karka imata muskurkani ninajunchi nachu ari shinami nipan mashi
imanin Caticita, caticita nin. moran. Ari mashi que es soñar chochos. ¿Me puede ayudar? Mashi nacho pipas taurilla rikurka mashigo. Ayak Uma- jaruku. Ari umanakas paka taurilla rikukta mi rikungi mashi kay punjagukuna pitu paringi Ari. nacho. Chay pa shinata muskuring nacho. Na agradable. Fiñalla ya fiñalla, lado ari. mayurag ya rikspayarina kapi. Ari masikuna nya kikinkunaman mas bisa chipanchi nya shina mi kapan nacho. Yaypi pacha kapangichi mashta hasta ungariña muskuykunaka ñukanchik kawsaypika kamarishpa kachun wakaychirishpa kachun yuyaykunawami ña kay muskuykunapas paktarimun mashikuna. Ari mashigukuna shinami nacho ñukanchik muskuykunapi rikushpaka chaypimi yuyaypi hapinchik nacho wakinkuna nin nacho alma kayanati ancho illanmi nin chingan nin Ari. pero na mashigukuna ñukanchika cuerpo aychapas samaypas kanchik nacho ari samaypika ñamari ñawpashpa rikun pundalla rikujun pundalla yachajun pundata imata kashpapash villachijun nacho chayka ña samayka chayma chayan chaypi ñukanchika muskuchik nacho mashi umbashta muskushkanki ñukanchillata kashpa muskurin pero como que ropa yanga mapa ropata shina sakishpa alilla anchurishpa rishpa Alilla. muskurin rikujurin ñukanchillata Ari. sirijuta pero ñukanchillata ririn nacho ari shinakunata ima muskushkanimi, muskurin. muskushkanimi. Ari chayka ña ñukanchik espirituta charinchik nacho mashigukuna chaymantapash kaykunataka ña muskunchik nacho ari mashi Víctor Morán nin nacho buenas tardes mashi es una pregunta que es soñar viendo billetes antiguos de Sucre bastante nacho mashigukuna ari puede ser que billete ñani panchi nacho imapas kilkashka billachi fanga chayanakawpi nacho shinapas kachun kaykunaka mana chayralla imapas kawkunapas kayta ushan yalishka punda watakunapi imapas kashkata kunanvira tapuykuna tiyanalla kan nacho mashigukuna chaykunamantapas kayta ushan nacho nishpalla shu ejemplo tashinanchik alpata randishka charinki mashigu wata washakunaman shinapas kachun kunanvira mana ima escritorishkapka tigrachisha nishpa fangakunata ima kachun amaytapish ushanlla nacho Ari. o mana kashpaka ima compromiso charishkushata mashna wata washaman chayra como que mañankapa munan imapish reclamankapa munapish rikurinalla kan mashikuna chaykunapish kayta ushan Shinaka yupay chanchi ñukanchiwan hasta ungariña yachajushpa tapushpa kilkamushkakuna mashigukunatapash shinakashpaka ña kay pachawukama ña yupay chanchi nishpapash anchurina tukuripanchi ña kay en vivo manda nachu ña kaya punllakukunaka hasta unga suma rimarikunawan shamushun kaya punllaka imatata ña kuti rimarikrinchi mashikarmanita. Ari mashigukuna kaya punllapaka imashinata ñukanchipa predicciones nin nacho neupashpa rimachikuna rikurikuna unanchaykukuna nacho mashikuna na muskuyka unanchaykuna kayapaka kaykuna hawami rimashpa kanajunkapa shinallatapish convidapanchi nacho mashikuna puchukaykuta rikushun nacho alli punlla Puchukaykuta mashigukuna rikupash. que sería soñar que estado tendido imanin A ver, Ali Punja soñar Mashikuna, de ¿qué que- soñar que he estado tendiendo, nin? Tendiendo canga, tendido, nin. Tendido el maíz en el patio, he estado secando y vino la lluvia, pero el maíz ha estado tapado con el plástico y no mojó entre 4 personas desconocidos hicimos entrar adentro, nin. Ali mashigukuna mishashkankichi nacho ari tamyakukunaka mana yapa aligukuna kan nacho ari saraguka kulkigu kan imapi kashpapash mirarina kan mirachina kagpi nacho shinapash kaygukunata ama mirachichun munashpa imagutapish nali yuyaykunata charik mashikuna rikushpa kanajupipash na shutuchin chayka tapashka shinaka mana chayan chayllapita sakirin Ña chaypilla y ña mana sakirin. imatapas chingachita nawshan aliman chay misharina kan nacho mashikuna Ari, ari sumas shinallatami mi kapan. charipanchi kaypika Rafael Conejo mashikanin buenas tardes consulto mashi hoy he soñado estando subiendo con mashis y viendo material de construcción nin nacho mashikuna ari shinaka alipash ashata imapash imashinaninchi ñambi
harkaypas nachu ari kaykunaka rikurita ushan sumak paktachingapa munaykuna ruraykunata ñawpanman apashpaka huypipash ñanpimi asha harka ukuna kutinpash istorbagrin nachu mashikuna chaymanta chaykunataka muskuchin nachu shinami kaykaman kaykunawan katishpaka najupashkanchik convidanchik kayapa Nakashpaka kayakaman mashikuna nishpami ñanchuripanchik yupay chanchi mashikuna